We're getting míle fáilte rómh arás is teachan seo den chéad chluiche den bhliain uair anseo agus muidir teach a beo thugah ó Páirc na Lúthchleasa anseo. In Ard Mhacha den chéad mhaite anseo de Chornmheh Cionnaith anseo an darna lá den bhí anar agus sibh ar fad dúil go mór tá méid deanú le hongus teachar a cluiche seo agus sibh tá bra sé teolaí sa bhála a gongus teachar agus ar nói scafte bhrá tagí is teachan seo in achta don chluiche seo idir na seanna náhuid idir Ard Mhacha agus Tyrone agus iad ré le a chóirt ar a chéile gan mórin muile. Chornmheh Cionnaith ar ráist a ríist na fiche sé in é breisiú de bhliain an ómar sinnde agus muid ag dúil go mór leis an le takeíochta fásta a gugáú a bhí géirí an cumarta seo bheith ghlacha ráist. Agus an áid deis na fearne agus na himróí áit a bhúlú ar a faineal agus ar faineal idir a chundé don bhliain seo a maihan seo. Mar sinnde tá fear an bra láidir animnithe ag Ciarán McGuiney ag teachtas teap ar a cluiche seo an nacht agus Berteach tuiseacht an nacht don chéad uair riamh. Tíomh muide sin fear an bra láidir i Gulchan Páirc ag Ciarán McGuiney an seo an nacht. Ethan Rafferty a bheits mar chúlbaire agus an nacht agus in san lína lámcúl is Peter McGreen tá in san chorneal Ard Mhacha ó Dromantí tá rimmel na Carnaga agus Joe McElroy ó Chláisí Ard Mhacha na tá ar an tí bheile. Na lína láchúil tead a suasta rás mo chulann ó Choleanach. Daniel McGee tá tuiseacht an nacht don chéad uair ó Chlan ar an Lurgan agus é fáil deis an nacht faoi stúr Ciarán McGuiney. Táthú bhhain ón ar an a bhí animnithe inné ar na main hóisiilde agus tá an Charlie Óg Burns agus é caiithú gansaí ihre seach an áit Jason Duffy a bhí animnithe le tuiseacht. Tá Calamoniel agus Andrew Murnan Larna Park Birch Mór Láidir stíon sin agus abaltacht dochréid de insinnéir Achasan. In san lína Landthosaí Dara McMullen ó na Rópaí na Madain mar ifir a giant. Tá ahrú ón ar na bhí animnithe agus Neil Ciarán McConville ag tuiseacht ifir fiche teachtas Dan McCarthy ina hád siúd. Fergal O'Brien atá ag fáil deis an nacht don chéad uair riú ar an scíthe agus a lína Landthosaí Harvey Contaise do chosantóirí Ard Mhacha Oisín Connery, Oisín O'Neill agus Conor Turbid. Fearn híróin mar sinnde faoi stúr Malachi O'Rourke agus neart ag fáil deis anseo don chéad uair riú. Oisín O'Keane in tens na cool, Nathan McCarn, Michael McKern agus Peter McCahey, Ben Cullen, Frank Burns agus Conor McQuinn, Ilarna Parka, Joe Goes agus Conor O'Neill, Selena Lathussey, Roman Casti, Rory Canavan, Oisín Gormley agus an lína Landthosaí, Michael Conroy ón Wai, Lorca McGardy agus Matty Donnelly. Mar sinnde tá an lucht takeíochta an seo in Ard Mhacha ré an bonite cuanas agus ómós ó thuirt de bhirte fuair buas ar na muileh an seo a guga áil. Duine go siúd Pádraig MacDonald far óg do chuman lachfacraí a fuair buas ar na muileh agus léachtain féil agus péal na man in Ard Mhacha Laura McGivern a fuair buas ar na muileh ban a bhí santas a galóir agus léach de chuid for an péal na man in seo in Ard Mhacha. Agus ar son Charlie Sackerson, Janamid Covrón lá, agus ar son an Common Gaelach agus a handaine tá bailí is teachan seo aniu ar ESJ goró a anatha úsal. Pádraig MacDonald agus Laura McGivern agus Tammy ag deanú Charlie Sackerson ag chuntas teap ar an cluiche seo an nacht. Agus mar sinnde tóirímuid agus learthóimid más ar nói de óran na bhíon agus Shannon Machú tréanar na bheits mar cheoltóir ar óran na bhíon an seo an nacht in Ard Mhacha. Sin lucht fécinna glóra agus mór glór ní teachtas teachan seo go Páirc na Lúthchleasa an seo in Ard Mhacha agus iad dúil
gur an darna lá de anar tá an le blian úr pelle na tá toiseach den Spórt TG Car ar YouTube leis na náid Sean náid ar nói Ard Mhacha agus Tyrone ag teacht le chéile Cirithúra a tá Tyrone in teacht an seo gan bua ar bí agus Ard Mhacha leis na búna sin ag teacht amach ó fach na Lúthchleasa in Ard Mhacha mar sin de baile ínta láidir dóibh an seo agus iad in dún a dhéanú den hat seo Jackar a hÉireann íon rud eile machas agus ar nói cymníon mu tír go dtí fiche car nar hanna siad le chéile an tam dearna in san commarta seo agus ar nói bua ar an ihe sin agus ar ná sin le Ard Mhacha fásta agus ar nói well slú a bhrá Bailí is teachan seo difer idir sin agus bhíle sé nar a bhí fiche 5 míle i mé fáiste le honcar agus iad ag teach le chéile agus well tá mu dúil a ríist le blian mór pelle agus é tosíonnacht leis an réiteoir agus sé sin Diarmid Boylan ó chun bhaine hain a lárna Páirce agus dú mór ó gús an se a buinte agus an lua agus Tyrone mar sin de brúhan tosaí ben Conall a bhí ar an faineal na rint blianta nuas ag fáil deis ar ríiste nacht. Tyrone sásta golastea go Frank Burns blianar dói agus an le cáin Cirhan go haire Henson Críomh agus é brúhan tosaí. Ard Mhacha agus iad géirí Tyrone a bhrúisteach an cáineal ar rístela. Iad sásta piliúrás áitiúil ruí Canavan a géirí na mílte agus áit se bhaint dóhíon ar faineal agus ar an hÉireann agus duine agus ní gain trúir bí thuirtá caiú gan zéir a cúig Matty Donnelly. É sásta é híon a thuirt agus Golfríd an díon tríon eile a dí ríistem léana. Spásan is ar a tíhheile den Páirc. Conall mór O'Neill na mí ar an tí seo den Páirc. Cé déis dásan le bheith chur le léithróid sin seo an nacht. Far a bhí sonta sa le faoi fiche hÉireann agus in éisiú fáil déis an nacht. Ruí Canavan a géirí luas a chur an san imirt agus le lá gasta an sin. Ríistela Ard Mhacha bra fáig na hastí ó hiú cosan si a deanta Burns a ríist se le bhain éisiir feadh coppla bombate ag Tyrone Burns a géirí brúhan tosaí agus stampan sin Johnny óg ag Conall súlgéir ar sin tiontúínta deanta an sin ag Ronan Cassidy ach lágéireachtas te agus Ethan Rafferty sin ceann thar a bheith furas don chúlbaire. Agus Rafferty agus ní higleisin sin a thógáid ar sé gimpaí ar na cosantóirí teach le coidí ó thuirt agus na gardaí mór na tí na chur brúar faoi dhearú an contar sin glantar heola Ard Mhacha agus iad teach mála Daniel McGee far a chaiseáil a galaistúir a mé fáiste agus céad déis dásan nach tuiseach a Ard Mhacha ná sin O'Neill í teach má go lárna Páirce agus tá an ruthúir deanta tíomh tímas féidir é i brúas deanta sinna tá deanta buile tógaí a gabal a go ar leis Joe McElroy ag 5 nuan isis rimmel an stúa é chutha má go Ross McCullen Luas dá creid agus in na géirí hína dá eile aisteéis ag Charlie Óga tá sásta go an tosaí agus an seansa ghlacu agus an chéad scór fáilte ag Charlie Óg agus ag Ard Mhacha agus Luas níos mó leis an imirt ag Ard Mhacha agus iad ag teacht an tosaí namra bhí ag Tyrone in san gluiseach dearna sin. Idir Ross McCullen agus Charlie Óg ag dearú sásta brúhan tosaí agus an chéad scór den chluithe seo agus cluthe canis cluthe go leis go chun bheith grúí fiche sé amsú. Fuomhrú a bhí áisiú céanaan sin a gabhal a déal leis go dearú agus buinte ag Tyrone agus Joe Goose tá ag 5 nua lárna Páirce é híon agus Conor O'Neill is léirann sin Malachy O'Rourke a géirí Birch mór láidir chur is teachan sin. Iad ga cuasail a rís trasna na Páirce go Frank Burns at a crí lárna i géirí é thuirt an tosaí Matty teachta má fan na hAoine Passion Rudbug Roar de Ben Conall ag fáilte ar áist a rís aige ag géirí was teachar na cúil Matty Donnelly smúinte fan éireach seo sé chuthas te aige agus ag dearú tagann siad an cúile agus sin sí thar an trasnán agus ilan fíor géir sin ag Matty Donnelly sé híon muine a golóir faúda agus tagann siad an cúile éiste agus iad ar chóscóir mar sin de ceir a bhhaid sin san céad leathan seo
Luas níos fearr le Ard Mhacha, Jarlaí óga teacht an tosaí a rís neala. Agus éidir bogadh na léithreide níos fearr. Deanta go mbeidh gáisnúí eile a bhrúas deachan sin. Cai sé teacht arás go Jarlaí óg. Agus an céis deis hílméid de Dan McCarthy a caiú fiche leabhachar ar an léithreid ag a rís neala Ard Mhacha. Deanta go mbeidh an teacht an tosaí. Curthas deachan sin, neart Tráchtaire sin agus ar an kitóg seolta teach. Agus an darna scór fáilte. Agus Creekney Har an trasná agus sin go Danny McGee a bhí anna go dearad. Caiú gansaí over a sé Creekney an deis sin. Tiontú is deach agus deanta go mbeidh aige. Agus é híana a bheith sásta galóir agus sacra é sin é is deach. Head cursaí an seo. Má sin ó cían an chúlbair le Tyrone blion dá creidte aige. Le lach fa grúí ar náid. An críomh a chundé a Tyrone. Deanta go mbeidh an sin honé a churas teach. Higgin spása lár baire. Ben Conall an isis agus é sumta sa galóir in san céad cúg bhaimte den cléthe pasíanta is teach go Matty Donnelly. Conor O'Neill an dónach mór. Smuinte fa dúda bomma teoáin agus ásta pás a thuirt. Blochail deanta ar níreach sin ó Michael Conroy. Agus é ceáil is teach go rá arastan sin fear na maithe. Conor Turbot agus é dón galóir in leas ag a híon. Go rís eile. Luas le glúiseach Ard Mhacha an tosaí. Máirtín O'Neill. Máirtín Giri agus a Giri an deis a ghlacu an deis seág ó tomú is teachan sin. Agus áisisin ó cían leis na lámhacha é a bhúla má. Fi sé rubalú is teachan sin. An leis áisisin cían faoihrú Birchestí agus well. Gan airdas an sin. Máirtín ó cían Giri a chuneal is teachan san imirt. Ard Mhacha gobar go mbeidh tháinig a bhrú siar an sin. Dan McCarthy an sin agus Jarlaí óga chur bhrúar. Agus dúirí sé cé deis Ethan Rafferty teacht an tosaí. Sé híana agus áisisin O'Neill sásta ag ghlacu go gasta trasna na Páirc inis. Náidir bhfuil dar McMullen. Cosantóirí hÉireann a deanna go mbeidh ó gús leis an lámh láidir is teachan sin. Ach tógaí go mbeidh ag Turbot. É bogaí go gasta ag Ard Mhacha fíor cliste trasna na Páirc a gcóineal. Agus an spás agus Ross McCullen fága leis híon an muon sin scór ínta scór furne ínta éfecht Ard Mhacha bogaí go gasta trasna an stúí acu agus Ross McCullen fágaí an sin leis híon agus rá ar dá agus an ainiún an obair a bhí deanta an sin Joe Goose an lámh láidir churthas teach. Bhí Ross McCullen fágaí leis híon an sin in san spás agus buíochta agus scór ínta jazz fáilte aige. Ethan Rafferty in san spás sin. Atá sin ó cíanna Giri an bhainte má. Tá sé ar thiúil ónna cúil inis agus deis do hÉireann an bhreisiú. Joe Goose, brú fríd, faoi bhrúin sin ó McMullen. Babhta Conroy amsú. Sásta é thuirte maith ríist. Go McGarty. Anis Ben Conall. Ben Conall breisiú is teach ríist agus an scóir sin fáilte ag Ben Conall fear iad an darc. Agus an scór fáilte aige an ionta géir fad. Agus an pás tugaí ó Lorcan McGarty heige. Agus ní mór an réna eile aige. Ach clagan síos agus é brúte Har an trasná. Drocha amach an sin ó Ethan Rafferty. Har an tíomh lína. Conall éis. Conall né. Tá sé go mbeidh san cluiche seo an pás sin de Canavan. Canavan ar an kitóg agus é Ard san near ag Ruaidhrí Canavan an scór an sin ó Ruaidhrí Canavan agus cum ionta siimplí éfachtar nuair a glúis an sé mar sin golóir spás aige agus am aige agus chuann sé na frinne ar chó scór an seo i Banc na Lúthchleasa áisiú cíanna mí lá na Páirc a fásta go brúchar ar Ethan Rafferty agus stoppachar leis sé cic amach faoin seasta Brin sé má go mbeidh Frank Burns an sin deanta go mbeidh aige léite go fíormhaith aige Tyrone an isis agus áisisin gomlaí teacht an tosaí áisisin gomlaí Giri ag héad scór amsúin san cluiche seo ach téan sé sin ar fóraí Frank Burns ríist leis na lámha láidir an sin agus saoil sin san air í mé sin áisisin gomlaí ní raibh sé iomlann cinnte faduda agus ú duine bí ag teacht an sealamh sin a thógáil uaidh Cai sé bheith cuara maihan sin McGarty is tíos a tórar
Spás an úsid go héfachta an tíomhheile don Páirc. Danny McGee ar éis sin. Janta go mai agus cóbrú den Sky agus Armagh mulla teach an gól na ríist. Fástún sé Spás in san lár. Den glúiseach seo ó Ard Mhacha Conall. Conall glúiseach tar éis agus ahanúr contairt leis an Larnaí an Ross McCullen an sin go dearú. Agus Tyrone Janta go mai acu siúd. Golaiste agus sin a grujim síos. Na bhí sé ar an talúin sin. Agus Jim Boylan chun na súlgéir ar chuirsaíonn sin. Gan áras. Agus Frank Burns a rísteile. Ládrocht agus in an sin. Gan ligan stó hÉireann Ard. Canavan agus Schlepp is léir tíomhheile den Páirc an sú an mí hasasta faúda. Tyrone pás gananta is Jack Conroy. Pás ínta churthas agus cúil an sin. Brúte is Jack an sin ag Lorcan McGardy ag a dearú. Pás ínta is Jack ó Joe Goose caithíar is Jack a Conroy agus é tugaíonn sin de McGardy. Agus ínta ó Conroy na súla an sin agus an pás sin tuga agus McGardy leis síon. Agus abal sin a chríoch nú. Ríteile an pás is Jack ar an differ pás tóiste churthas Jack agus ríteile Ethan Rafferty faoi bhrú Tyrone ar an ionsaí ríiste ar an talú ag Matty Donnelly cai. Rafferty teacht am agus ag sláirnú tóga den talú aige tíomh muid an wachsa. Agus ríteile Tyrone ag brúsús ar a cic am ar an differ agus á sin gormlí léite go mai heige chun brú a chur agus Matty Donnelly well na skill na soccer nig Matty mai an rud goilte gáil an féil géile. Jesh Alanish ag Ruaidh Canavan. So tagan sé ar fad ón bhrú a churtha ar Ethan Rafferty agus an cic am agus is léir á sin chéan a teacht chun tosaí a han daine brú suas. Canavan mar sin go furas aige agus thar trasnán. Na híana bheith sásta leis sin agus an dóid te sin é túsa chur a leis an cluthe seo. Agus Tyrone Berchig na tíomhanna an dá hiúd an Páirc Ard Mhacha crinne le chéile in san lár agus go breisiú amach a ríist. Tyrone teanna go máid hiad a feiceú suas. Agus an éirí sin himróí mí háasta grú sé tíbastí den stúa. Armagh món buíochtá agus inis an Lewis agus Fergal O'Brien. Frank Burns a géirí é heasú. Teanna go máid Frank Burns é chuntú arás an sin. Arás go Charlie Oak. Danny McGee a Larna Páirc inis Conall. Agus á sin O'Neill agus éad a géirí ar an lína lán tosaí bogaí is tíon sin. Lína lán cúil Tyrone ag deanú job fíormhaid súla chundal orthú agus gan ligan stóibh. Johnny Oganis Chief Muid McQuillan Badger ag teacht an gólan ach fagan sé sin spásta Johnny Ogaris teile ag a fáil a gáil buna siúsa an dorn. Teanta go mai aige agus é curthas te agus háin trasna an sin ag Johnny Og. Na number fad teanta ag a hían ach an spás a dag Ross McQuillan ar Jimmy Shema agus fiú Oisín O'Neill agus bí cente de Galani Johnny Og a rai leis an glúiseacht nuair tá déis aige. Kick him out here to Hunchino Oisín O'Neill. Gira has Jack Higlawa, Ruaidh Canavan agus Nish. Cur has Jack draw Michael Conroy. Bunch of my hege. Sfeger as we make all around. Here, create new. Aka Gira McGardy agus. Hey, Conta Hunchin. Listen, shell of a horse rash to Ard Mhacha. Road the Badger Larna Páirc. I can rate our Sasta Liganstow. Danny McGee inis. Danny McGee done a good moid check on Tossie. Shin Con Ladger a check the Shahanchin. With Jesh Golarayan Chin. Washing Gormley. And Lemus Jahag Gunshin. Because well Kegar Corn Victoria to on. Corn Victoria to on. Washing Gormley. That's the Corporal Curris Jahanchin. Machine the Hina Kahar Ig Tyrone. Kira Funche Ig Ard Mhacha. 3-1 with G against Kelia. Pass fair. Chlestia Jarrim on the corner go. Because Murna the Giri. Dorn a correlation shin. Now can we hear 4-8. It's passing into Tráchtaire and Chin the Carnoga. Counters to Hero and Chin because well, Tam Morning or Doy in here. Ashnuki and Aristella. Hey Glaku, Kojoyama, Lesson kick him off, Weaver, Chanta Gamoy, Nathan McCarn. Hamilton Kunchin a Fickle Suez, Mary Donnelly, Dawn and Ish.
Giri Codju a Horch. They umper Huntossi. Janta Gamoya Gishud Honey. A Wogo who can T-Veller in the Park. Really kind of an ish. And more in Rain a Huntossi here. Matty Donnelly. Jira Hurhul. That's really a will you. Because Guller East. McKern and ish. Spas, galore spas in St. Larmas, Fedger Canavan, Echeristja. Joe Woos, a Kelly Hork, Oergal Kieran. Because Frank Burns and Giri, Chalk to Magalar by a reach, Michael Conroy. To Buick, Will, Matty Donnelly on the Cudjo Horch, Gazea Wogu Gaji and T-Valla. Matty Inish, Carl Lewis Lesh. Taking Chehian, Will Ga, the Lewis, Mata Giri and Lena Shaw, Ard Mhacha Reshu, Gazlagir, the Gajera reached. Agus McKernan Rafferty Fui Vru reached agus McGardy Johnny Gamoy Gary stop a chur leis Orkin McGardy Quran Vru and Chinder a Chul Baira agus Ethan Rafferty buicht an adal gan sin and Gentu Golabala Hala Cahinta first Dan McCarthy inish McKernan a Cunna Sewell Ger Ashnoni Barrick Spas Tugga Doniel agus Nerta Spas Marshinega Hussy Marata ain't the first the Goshen O'Neill and Broga Curlesh agus a Sturu Harn Trasnan and Chin agus Shin cooling Galanta agus this are Egan Grown Doris Fosco Jega Agner to Spasser B Goshen O'Neill to sheet the first Ega agus Buggin Shin Ard Mhacha Kuig Fuinchip Erani Henshaw agus Mishtal Oshokian Mongalarna Parker Ladruk the guard Wahan Shin, agus Armagh Mullen Chaklish and Cunshin a Fecoonier, passing to Tuckas, Jahan Shin the Turbot, Turbot Giri Chunta was Jahar and Jasog, McKernan Janagamoy, hit Kiva there, Honey of Ruma, McMullen reached the Rash Goshen O'Neill, Jira, Haristella, Marin Che Bumucho Hen, and Donecan Fache, Goshen O'Neill, agus Niri Shin, Nero and Spas Kierna Hagan, Nam Kierna, agus Hay Torch, Ard Wallu, agus Bulla Bus, then a Hemroy Hart there, a Cruhy and Jay Shindo. Agus well Tashin and Yellow Chaktas Chat. These moments in Cleheshaw, agus Kahi Tyrone. Sulgar a Chunyaler. Agus Peter McCahy to Feku Susala Hanahura, McCahy and Ishwivru. Tashin Chanta Gamoyega, Hanelu and Ma, Leshan Lehroj. Leonard Doyega, let Triakam Leona. Agus Shella Fletcher Ashteri Stega. Agus Hefwivru, Damota and Chin, agus. Looking sheet on Leroy Jiggeru agus Began. Conor O'Neill. Cahy O'Neill Jack the Chinese moments and Cleheshaw. Nish. And Glushok agus and Glushok the Tyrone. Mal Trail like a Lord Traston in the Park of Funchi Shaw. Is there Egan going more and Glushok Tivas T? No Lewis Aku Jack on Funchi Shaw and Fark. Agus Shin and Differ Ard Mhacha and Young will cool. Egg Tyrone. Egg Funchi Shaw. Because he'd kind of wine Hunt Hussey or and score. Frank Burns against Splash in the Gospel Suez from the Hunya. Colin Lorca McGarry, Jantagamoy McGarry. We should get a goal and Kithock and Chin. Conall share Ash, Canavan a reached Sturu Cursi. Ha'oine Donnelly against Frank Burns. Ian Glushok Tivas D against Rhea Horch, Dashing Gormley. Against Tyrone Ernst Skihan. Against Ard Mhacha reached. Fodja galore Hanid, a Huas Jahanshin, agus an G Halway Yanu, to she roarst, and Doyata Tyrone, and Giri Blue Harter in the Tivana, agus gan more in the Tarlo Tivasti, Joe McElroy, Sean Deffer, and Lewis Fried's Larna Parker, the Ard Mhacha Chat, agus Crew Hinchishin, Jack Rugby the hÉireann, Lord Spasser, Tivala Inish, agus Conor Turbot, Johnny Og. Johnny Oga Giri, Cossentor, Ogalako Hega, agus Golf on a Hunya, Turbot, Pacienta, Tugas Jahanshin, Gummernan, Mernan, Erin Kito, agus Rain, Ard Mhacha, go Flusha, Chak Freech, agus Arkin Chid Furdas Galore, Nurta Jeshni Morshinaku, Okan Tahia Aku Docrejde, into Johnny Og, Andrew Mernan, Conor Turbot, Stephen Moran.
Guasti an gel of a glacu agus seansa glacu Conall O'Neill inis brúhan tosí a ríist. Chanta go maiid Conall bhagan is gistíos Jack go McGardy. Conall gurí sell a bhaile ráist tá sé ráist an láha Canavan McGardy inis. Agus trúr nó cethir timpeall air. Agus Tyrone inis. Bogu go tíomh heile. Frank Burns ní brúhan tosí a ríist. Burns agus Matty Donnelly. Donnelly a ríist faoi bhrú. Caithira. Grú beidir Yala hartar ar a léidan sin. An réiteúir sásta ligan sa chuirsaí. Canavan inis Ard Mhacha. Sásta gular Ashka Cassidy. Agus áitir óisiad níos luithe le Matty Donnelly. Nis de glúiseach de teach do Cormac Quinnig brúhan tosí Joe Goose a Ard Páirc a fásta. Tyrone brúte siar ríist. Agus Ard Mhacha foigna in san cossin se tá dhéanamh acu. Tá go leor spás is tíon san lár inis agus ruí Canavan a gurí sin ansaí. É tugaí de Frank Burns. Conroy in sin. Gurí takeí up de Hórtá ach go fáil Shellavig Burns. Conall O'Neill. Agus é curthas teag Conroy inis. Conroy chontú. Agus ag tuairt faoin éire seo ar 4 agus an tríú ceann ar 4 ag Tyrone. Agus ní mór mai hisan san nonsaíte a dhéanamh ag Tyrone a lethar na huaire. Caithira. Rafferty a ríist agus kick him á sin kick him á galanta. Díra has teachans na láhar a tíomh den farc an sin. Agus Ard Mhacha gurí gular aile leis go gasta an réiteúir ag ligan stóibh. Sin Connery inis, Connery cún galóir. In san cléthe go dtí seo, pás tíanta is teach gláha Oisín O'Neill. Oisín O'Neill na cosa a haismin sin. Agus aráist ag gláha Dan McCarthy. Connery a ríist eile. Fan go feici tú Oisín O'Neill gurí. An orla spáis sin oscail suastá híon ach Charlie Óga ríist. Ag teach leis an fuinneamh agus leis an luas agus Oisín O'Neill. Agus cosantóirí hÉireann deanna níos fearr níorí sin han éabhrú siar ach cófada le Darragh McMullen. Níos an raflíní é teach an tosí Morris mai leis. Agus le tuairt faoi iireachtaí McMullen a ríist. An sealamh sin coní aige go dtí an tíomh eile. Tyrone tean galóir stíl Ard Mhacha. Ag tuairt na scíchain Ard Mhacha agus iad sásta an spáis sin a ggéalú. Agus rís eile in san Ard Mhacha spás tugad Oisín O'Neill a rís eile. Agus é tuairt faoin éireacht seo. Agus Oisín O'Neill a ligan síos na sa láha. Agus tíre Danny McGee achrach is tíon sin. Ag chulsa tóir sin agus an tála Oisín O'Neill an éirí sin. Agus an éire sin na teachtas teach. Oisín O'Neill. Agus Danny McGee a bhí is tí ag glanúid na léithreidíonn sin. Agus Tyrone sásta go dteachí sin ar 4 le go dearú. McGardy feimnú a Ard Mhacha an sin. Agus Ronan Casti. Agus é curthas teachan sin ach Peter McGrean deanna go maiid an cosa chuir leis. Co-score mar sin. Agus bhhaimte fiche a mí an seo le Banc na Lúthchleasa an seo in Ard Mhacha. Agus an cúil sin a hana go Lorcan McGardy. Dhéanann an differ do hÉireann agus a chuine níiad díire. Co-score Ard Mhacha in san cléthe buile láide le Ard Páirc Mackay sásta gular aile leis. Agus Frank Burns agus ar nói. Tyrone inné an réal a bhrisú maidir le trúr han tosaí. Agus Becky an tíomh lína an seo. Grú an réal sin briste acu. Agus tóid sé deis furas eile. Ard Mhacha agus Conroy, Michael Conroy bhí sé leite agus an bhí séisní gurí golaiste. An an tríú duine an Hórch. A gaspa conversáide sin ag Tyrone agus na muir. Na gobarn sin leis an réiteúir. Jim Boylan hon sin a feicú suas. Agus sealamh na léithreide ag Conor Turbid lethar na huaire. Éis na bhés sásta. Tuairt faoin iireacht.
Lúthchleasa go mai heige. Agus Crin agus Harlan Trasnan. No Conor Turbot. Agus Fuinche fáilte heige. Agus bogan sin. Ard Mhacha go ní buinse. Hína cethir ag Tyrone. Agus á sin ó cían ríist. Agus a gyrra fico má teanta go mai heige. Agus é hían agus Ben Cullen. Cumar sa dianta a heidir a bheirt sin. Agus Cullen an sin. Croga golas teachan an cun sin a winch. Canavan. Agus Shelva ríist Tyrone. Ag lacún is Shelva is teap. Ag an gramú an sin agus an G-hung. Halbú ríist deanta ag Ard Mhacha. Agus iad ag brisú le luas a ríist. Fríd Lárna Páirc. Catherine O'Courger ag teach Fríd an Lárn sin. Agus né seá sin Connery Connaty. Agus né sin Seolta is teap. Agus Curthas teach heige agus Harlan Trasnan. Agus glúir seach dínta Fríd Lárna Páirc. Ag Connaty. Bhí teach le cíile Lárna Páirc. Agus an slua Mhic hásta faduda. Agus an réitear go arás le Lúthch. Le Birch nó gá. A bhí Páirc in achtar an sin. A gidir an dálinn. You can handbags the steel Lárna Páirc an sin. Agus imróí correct ar le chéile. Agus Cormac Quinn duine go siút. Well, Glachan si Birch le bheith dása. Duine hAoine golas teach ag glór le réiteoir an seo. Agus sin Cormac Quinn. Sin cían gurí réana amsú an mhuihan tosí ar híon ríist agus glúiseach de Lárna Páirc stad a golóir agus cai sé go ag an éir leis ríist duine is luúr a farc teach an é a bhain ríist eile ruí Canavan agus Mhic hásta leis an teagháil a bhí deanta leis an é sin. Boggy go dtí Ronan Casti inis scored ar hÉireann céir bhhaim le gáil inis sin san céad leathan seo I Banc na Lúthchleasa. Deanta go mbeidh Máirtín Donnelly an Shelva Conall agus teach má leis. I tugaí amach do hÉireann. Frank Burns a ríiste teach an ré a thuirt trasna inis go Conor O'Neill. O'Neill agus é tugaí sin dá sin Gormley. Mór réana an tosaí ag Tyrone ar éiste bogí go dtí an tíbhaile an farc. Agus iad gáil hart ar éis leis. Shelf Conny ar éiste agus sin arás le áis an Gormley. Conroy. Agus Máirtín Donnelly. Tá faoi Conroy bíonn sé sásta. Deisna ag lacú Armagh leis an club. Deisna Fuinche de gra. Nar scíl sé le mór go dtí seo in san cluthe. Deanta go mbeidh Conor Neal éalú amachchas an gramú sin a hanagas teach. Tá spás an isig Tyrone mas féidir an iomsaí a bhógan níos ciste ruí Canavan. Arás gá gús. Agus bhfuil gús a géirí ar ríist eile. Agus níor beidir luúan san bhliain. Nach bhfuil siad umlan muinena as cór na gúil. Agus a géirí tóirt faoine híireachtaí. Couple of bomid sin inis. Shelva Tyrone arás go Conor O'Neill. Agus bhín glúiseach deanta ag Lorca McGardy tíbhastí an Shelva Conny ag O'Neill. Agus Máirtín Donnelly an isig feinú ar tíbhaile an farc. Ó gús is tí an Ard Beire ach an éirt seo má bhaising Gormley. An té Seolta is teach agus Ard agus Ethan Rafferty faoi bhrú lámh leis is tí an sin. Agus tugadh muid arás agus bhí seáil agus cálís teanta an sin ar náis an Gormley. Rafferty deanna go mbeidh agus go fáid teach le chéile idir imróí an seo. Ethan Rafferty is tí an sin. Agus é Mhic hásta leis an teagháil a bhí deanta in é. Michael McKernan ar 9 is tí. Páirc hain san díosparach gan Iris. Agus bhfuil Michael Conroy ag teach amach. Leis an cun seo ghlacú agus farata Mastra Crin úna seansanna de gra lena club an White. Bhí star bhliain aige éis na príomh tosaí atá leis an club. Agus sunta sa leis na híireachtaí agus
na hirirtí jafuinte go sunra don bhaid béle feicáil agus é mí 10 metr ón tíomhlíne go dtí sé coppla cinan sin sin dóid Michael Conroy seoltas agus hÁireann trasna an bhaid go scór bhí ar hÉireann agus an cén chun faite ag Michael Conroy sin. Mór réna ag Ethan Rafferty. Agus é Gerald Gira dehan sin a gáis an gcóirmnaí. Tyrone deanna go mbeidh ó thuíodh cic amáta Ruaidh Canavan ag tiontú balla hAoine eile. Fáite ag a ríist eile. Sealamh Connie. Spórt ar ríist go hÉireann. Go Frank Burns a ríist. Agus híltha gur seo cinnte na teachtaí a bhí ag Tyrone an airí nar a bhí le barca crócaí a gimmar sin iad an céirí. Grú siad stada nachrún Lúthchleasa mar atá chuid fearne eile. Agus Gira tá sé gimmar se an dóid céarn an Cionnaith. An pásin an mú ríist tuair sé deis eile. Beidir Ethan Rafferty. So Jen na fearne is de. Kick amá sin. Conall níl deanna go mbeidh sin an capú win san éar an sin ó Calamonial. Agus an isis tá sé céan ar hiúil ón na chúl. Go Brian ag teacht ar imime stúa. Táceacht Ard Mhacha Conall is sta go mórnan. Sin pasí de Conall agus chuthas teach agus tagann sé. An maith ríist eile. Ard Mhacha ar an sí ríist eile. Go Turbot takeíocht don ó sin níl. Sásta é chuneal agus a chur go McMullen. Cúis na broige an úsáid. Sé go fáil an imirt. Agus deanna go mbeidh hen sin. Agus McKernan is tíon sin. Agus an sealamh pointe aige Gerald ón iarach sin a hanagus te ónnéar. Agus an réiteoir Jimon Boylan sásta go bhfuil go leor teanta den céad leat anseo a Banc na Lúthchleasa in Ard Mhacha a 15 ag Tyrone in san céad leat. Jai Gulin ag Ard Mhacha mar sin de Yitzin an chud is fearr agus iad a gáilchas te ag na siomra féistis an céad leat. Leabhar go leor caithfí a rá agus admhail anseo in Ard Mhacha gan mór an teannas in é riire in san cluiche. Ard Mhacha a gluaiseach níos fearr fríd lear na Páirce, seansan in níos fearr acu. An chúla hana go Lorcan McGardy a rinne differ ó hir scórna dó hir ón. Agus is an buic glóir is dóthe nach bhfuil se a ceafuinte ar chúla gan isteach na siomra féistis béle feicáid mé mór nachrithe deanta ag machaí a roir darna. Mar sin de na scóir lehama anseo ó Banc na Lúthchleasa in Ard Mhacha. An ar an balla Jai Gulin agus Tyrone le 15. Go sin éon bhriseú. Agus in na Giri hína dó eiler asteríis ag Charlie Óga tá sásta go an tosaí agus an seansa ghlacu agus an céad scór fáilte ag Charlie Óg agus ag Ard Mhacha. Geir agus teachar na cúil mar dánaí spúinte fan iarach seo. Sé chuthas te heige agus ag Gerald tagann siad an cúile. Agus sé sin sí hÁireann trasna leiste trasna na Páirc a gcónéal. Agus an spás agus Ross McCullen fága leis híon an muon sin scóirí de scór fearne maith ríist go McGardy. And is Ben Conall brisúas te ríist agus an scóir sin fáte ag Ben Conall far iad an dar. Pásin de Canavan ar an céadóg agus é Ard san néar ag Ruaidh Canavan an scóir an sin. Ó Ruaidh Canavan an Páirc an slú an mí hasasta faúda. Tyrone pás gananta is te Conroy. Pásí de chuthas te agus cool an sin. Na cearna na chuna súil géir ar sin óí barnaigh spás tugad dónéal agus nuir tá spás mar sin aige. Tosaí cibh ir an é bhrúma. McMullen a ríist ar ascáisiú ní a ddíra a ríist eile mar a rinn sé bumateo hin an dána chun fáige agus golf an a haine Turbot pasíonnta tugas tehan sin go mórnan ar an céadóg agus réana Ard Mhacha go fluc. Bhfuil si go mbeidh heige agus crin agus hÁireann trasna nó Conor Turbot. Agus in éis sin Conall agus níor sin seoltas te agus chuthas te heige agus hÁireann trasna agus gluaiseachtaí 10 metr ón tíomhlíne go dtí sé coppla cinan sin. Sin ar dóid Michael Conroy seoltas te agus hÁireann trasna an bhaid agus scór bhí ar hÉireann agus an cén chun faite ag Michael
Seo go Páirc na Lúthchleasa anseo in Ard Mhacha agus Seán céad Mhairtín the corn of the Cionnaith anseo na Guga Olive agus an céad chluthe den bhliain uair leatjanta anseo agus Ard Mhacha hontosaí na hAoine hÉireann anseo I gcathair Ard Mhacha agus an cúil a fuair Tyrone na Cionnaith go mór hontosaí chláir an scór Ard Mhacha na suntas a galore agus iad brúfríd lá na parca na Máirtín O'Neill a fuair Péir a dóibh Jarlaí óg burns a fuair Péir eile ní iad sin den chuide smó na sean léachre de Ard Mhacha a bhí suntasa in san céad leat After Wine Janta, ag Tyrone agus Conall Donaghy ag Lúthchleasa ag Tráchtaire in san lína leat thosaí agus tamí Johnny Badger, Malachy O'Neill agus Malachy O'Rourke go leisco agus níos mó áirithe Badger in san darna leat Ard Mhacha agus Shealah buinte acu an caiithh was teach agus éad ag teacht hon thosaí Bucky is teach go Dan McCarthy a bhí maiid in san céad leat an leabh an airde an sin ó Darragh McMullen I Giri Rudd a hocrú agus a cruthú is tí if fihe sé teachtas de Ard Mhacha fásta si sin Conor McGuinness agus é I Conall súla Matty Donnelly inis agus Tyrone I gúnis mú deisna cruthú agus luas a chur leis an imirte sin san darna leat mas féidir ach Ard Mhacha inis agus iad le Joe McElroy teacht trasna Shealah Watcher Ash Rítega nó Jarlaí óg Tyrone gurí na hifrathe leanúint agus an fear sin Máirtín O'Neill go hairithe a dig orlach no Ian Spás a Hortstá Turbid nish agus Turbid a Lewis a chur leis an imirt é Buggy agus Tyrone Jana go maiid in san tréimh seo iad a cheasú in airde agus gan deis a Hort a Callum O'Neill ag Gerú na gluiseach de seo é tugaí arás de Jarlaí óg deis inis Ard Mhacha ag brúas teach agus Dorna rís chutha leis As nu cían sásta láf a chur leis an cion sin agus tagann siad den chúile agus cosantóirí hÉireann buíoch go bhfuair sibh Shealah arás sin acrasínta ar Ard Mhacha chun é a bhainte arás agus an brú sin ar an léithróid agus Shealah fáilte arás acu ach an contar sin ag teachtas teach agus as nu cían a chur láh leis agus buíoch an sin gur sé abalta sin a rúgú agus a chur a hiúil Máirtín O'Neill níos teacht an tosaí a ríist a hrúile tá deanta ag Tyrone ag leathamán sin Seán O'Donnell caiú gansaí bhar fiche sé fear trí leach a tá tíon san imirt faoi lethar a Conartí cosar a dóid luasínta le Conartí ar an cedá curthas teach agus an céad scóir den darna leat fáilte ag Máirtín Conartí Dascail an darasan sin píosa beag spás hana sé fríd le luas é híon cosíocht ar dóid agus an sin leach smuintú ar fed píosa don chúil ag sásta ghlacu le cúlína go dearú Cían a gurí ré amsú chun tosaí ar híon ríist Ard Mhacha inis agus iad brúsúas ar le cic má go lár na parca actual Ríthan Rafferty fásta agus chuthas teag a Fergal O'Brien a ríist Bertie Kivider ach an takeíoh sin ag teacht ó lár na parca agus Darragh McMullen Gníir sin seoltas teach ardas teachan san néir Cosantóirí a guncar deanta go maiid ag Niall Devlin teacht amach far an eile hana agus teach agus buinte go maiid ag fáil na ggóil an sin an láideach sin agus an taithí sin a tá dí ar hÉireann agus sprágadh níos mó inis sin san darna leat agus deanta níos fearr inis ag teacht fríd lár na parca ag Ronan Cassidy Ethan Rafferty ar hiúil ó na chúil Lorca McGardy fáir na cara go móra Matty Donnelly is tí an tosaí ar agus a géirí Shealah bhail ar ríist go Cassidy cosint ríist Struchtathe agus go maiid ag Ard Mhacha brúann siad Tyrone arás agus ben Conall go lár na parca chun bhain fáilte ag Conall in san céad leat agus Conor O'Neill agus an deis sin chutha díirithe teach ag leabhar Ethan Rafferty agus é sásta é iompar amach Turbid siar an sin an takeú a Hortstá mar tá Darragh McMullen trúr tí an tosaí agus go leor spáis agus é chutha teach ag Dráchtaire teach ó Darragh McMullen agus léite go maiid hen sin ag Devlin agus iad a géirí teacht amach níos sciiste leis ríist eile Buggy leis an costanis go Matty Donnelly agus takeíochtaí teacht fríd lár na parca inis ag McCann an éir sin seoltas teach ag Conall Donaghy agus an darna cion curthas teach ag leabhar chúl Baire
ag Tyrone. Agus ja lagíireachta the Seach Glawa Chulbaire na réire an sin. Agus an Shelf tugí rás go rá Ard Mhacha Joe McElroy. Gurí teacht an tosaí agus cumartá díanta Ard Mhacha ar chúl bheith cinse go bhfuil trúr ar chúl. Charlie O'Gree stella Páirc aige in san céile. Ag tarint na láha steachan sin. Agus a gáil an talúin sin a cruthú de seala dá híon. Charlie Og ain't a larger, ain't a mai brúch an tosaí Joe Goose a gurí ag cheasú an arde. A go Lúthchleasa chun tú de láha steachan sin ag gim mór teag brúch an tosaí mar thala Charlie Og. Má hensid an talú go córtha ceiste tún don réiteor an fáil sin a thuirt agus tugann si deis sin is. An deis tíomh muid an stúa ag Conall Turbert. Ceann seo churthas de heige asnú cían. Teacht amach an éhaint. Agus rísteala anglín na lean tosaí Ard Mhacha agus iad a chur anna bhrún sin ar hÉireann an taileo an éirí sin. Go bhfuair siad an cinniú sin. Ná Devlin. Agus lucht takeíocht a hÉireann brasásta gúil sé híon ag tuairt foiinne van is. The hÉireann ag teacht an tosaí. Castí deanar níos fearne sin san darna lea. Donnelly and san Cornell. Rashka Canavan, Remel Stua, and Funcho with your fight get. Agus Target Evan, Agus Rory Canavan. The Funcho and Chin, Pacienta. Agus Nasula Gamoy, Igmati Donnelly and Chin, Agus Canavan, Jiracher and Stua and Chin. Agus scored Hawkta, the hero, Ard Mhacha, the Glur Shuck Gamoy, the Joe McElroy. Fries Lorna Parker reached Ella, Shawnee O'Donnell, Gary Stop a Hurlash. And St. Conall reached Agus in Yarhan, a Titchman Shaw in Ard Mhacha. Passing into Tráchtaire. Go Connaughty. Agus Connaughty, Agus, and three who killed the knee here, Fwachega. Agus as Reagan goes, Spásega torch when near Shin, a pass fear Rasna and Chin, a Cruhy and Jeshin. Agus first galore the Connaughty, Shin a create new. And Clear the Sugum, and Farhan, no sneaked at Titchman Shaw in Ard Mhacha. Agus locked fake in it. Vrab Wally is Chahan Shaw, the hunker the Clehe, next time Janu. Shivshita Gunkus Chahar, Umbwala, Gulchiv Brasasta, Gulchiv Chechuli, Gunkus Chahar, the Clehe Shaw. National Kean. Go Fada, Lorna Parker. Chuma Oguz, Titchmas Chahar and Kyunshin, Bullia Ladger. Akanesh, Conall, Chatfries, Lorna Parker, Tyrone, Filer, yes. Chanchi Gururi, Canavan, Lenghorn, Curtis, Jagashin, correctly has Jaharis, Ensign Yanga, Higmati Donnelly, Gira Harimmel, Nacarnoga, and Glushik Fries Lorna Parker, Jantar Conall, Kalishti Galore again, Horse Ruri Canavan, Agus Canavan the Sula, Agus and Glushik Shin, Achruhi and Jesh, the Mari Donnelly, Avi, Marnieskarasti, Harimmel Nacarnoga, Agus well, Ethan Rafferty, Kerr. Keshna, Ernam Weir, and Rushit Hiva Steed and Carnock Dunaro. Agus Muji Gunka Risher. I'll let you go my Higmati, get on a chest, Jahiganam cart, Agus and pass, let you go my Hega. Agus Nakul Gajira, Nidra Hien, Agus Lorcan McGarty. Doshe Tyrone, Agus either Asherist, her co score, Le Ard Mhacha. His Bedgernish, Gavakamuj. Splankanish, Agus. Chance this moment in Clehe Shaw, Bunchi Gamoy and Senior and Shinnig Andrew Murnan Egg, Chuntu Amalesh, Anna Larger and Senior, because Albalda and Sheriff a Winch, Shaw, Lewis Daw, Crest, Connaughty, Chatfries, Lorna Parker, McMullen, look, Taki up to Horchdaw, Cushion Sienta Janta, Chiro on the stop of her, Ashin O'Neill East, Ermelan Stua, Erith Funya, Funche, Egg Ashin O'Neill, Erith Dordoy, Creekne, Gus Lockwer, Egg far more than in Henna Crusher, Hungus Ermelan Stua. Agus Rístella, Mahagan to Piasa Spástar Holaby, Tashi Kohefuk da Crin, Agus in Curha Harn Trasnan Ega, Jantaka Fear Wayega, 3 Ken Jeg Numpshin, Eg Ard Mhacha, Do a Shea, Eg Tyrone, Agus well, Rumme, Earacht, yeah, Funche, Mirashin and Shin, Conna Wine if you on an eye, Buggan Shea Ard Mhacha, Conna Wine Huntussi. Tyrone, Janani's far, Chakta Malesh, Peter Mackay Gamoy and St. Kelia.
agus Conall a Jacker galore na himróí an muin sin. Shelf agus a Giri Shelf a Conall. Ard Mhacha an G Halwu sin janta acu. Ard Mhacha. Morning nish. Maga Fergal O'Brien. Danny McGee. McGee the Moy Hinson Kelia. Agus a Glannan Schleschen St. Darnell Foster. Turbert agus McGee. Agus is Jack Lawa morning nish. Hirashka Fergal O'Brien. Rafferty Chackton Tussie Foster Larea Horch. Watch Ege Jerry. Agus an contour should tell a shot na Sue and Chess Jab Birch na Truer. Martigan should and Dancher at Talash. At the Spas Amshi, Ig Fergal O'Brien and we are Tivella and Keto Curtis Jahega. Hugger Shenkrin Hega Slagmore. Ig Fergal O'Brien Harn Trasnan. Far tag Tushik the knot. Then Kedu or Ard Mhacha. Well, it's Lear. Golden Winyan Ega. Agus and Skill Ega and Appletuck Ega. Nera Cridney and Jesh Nimmershin. Agus they're now in. Shin gur Cian McConville at 10 year Chackton Parka. Egg Chacktas Jack. Cahu Ganzi over a Hien Jeg. Agus Joe McElroy of S. Gimmock the Maho Cursi. Cian McConville far. Rennie Hen the Crush Egg Chacktas Jack. Agus Ahru Ella Janta Tyrone Peter McCahey Gimmock. Agus Ahru Janta Akulson. Eden Clark far in a homie Chacktas Jack. Let's Lúthchleasa a Gunkas Chap, Lúthchleasa, Morris Gra, Cahal Glacan agus a Chlan, he is Gumdi Chorgi a Gunkas Chap, agus a Cur Tráchtaire the hAoine, agus Nessa Muchri win Soltas and Cleha Shop, Akian much Blian or White, then a Garja or Fad, Hard from Donut a Gunkas Chap or the Cleha Shop, Edern San, Nawich, agus Mudger and Darna Liada Anner, Aka Foil Beg, na Corsna, a Giri, and Cudges Far Eiler a Keela and Chop. Queen Shaston and Ishuk Bucky and Mohan Shaw Ben Cullen. Cullen Vigo Moyens and Kelia. Donley Reach Allens and Conall Chin. Gary Bruce Janta Gamoy Matty and Ladrock the Tagga. Reach the Gimpy Grúpa Janta. And can reach or Giri against the Cursi. Ethan Rafferty Bruma. Agus can't stop Lashmore without 3 and a Chack to Mohan Chin. Glue shocked into Ard Mhacha. Ke Jesh the Kian. McConville Lawa Chur and Leroyjak. Mhic Lactwer, agus Buich will Takiak down from the Hanya, Morning and Ish. Through Steel Arna Parka, Marray Ard Mhacha. Agus Ashin O'Neill Dinyaku shoot. As Bishian Sas de Umper Huntussi Torch Funjesh. Matashion. Draw fast is Jahanchin. Ard Mhacha Sas to go to Abelden the Gravaga Fegu Suas to Gajero Ogashin. With her hand Trasnan agus Mihishkin Shin agus draw fast. Hannigan Shin scoring into Hegajero. Agus an Pasachar Ashin O'Neill is Jahanchin. Shin Ard Mhacha Viona Gajero available to Shin a Harn Trasnan. Tyrone Giri Gullerai Le Cursi Gagasta. Agus Jeshinish Ronan Cassidy. Cassidy Chackton Tussie Inish. Spas van a hAoine Matashi able to Chuntu is Jahar. Stop Curl Lesh. Agus an Rachor Liggins Daw. Hold on a heat. Donahue into the lock with Riam Lena. Rashgalana Parker. Fergal O'Brien, the Furon Cooling Jerna. Ard Mhacha. Agus Joe Goose, agus Egg Torch for near a shot. Agus Joe Goose, Crin, agus Harn Trasnan, and scoring Chin. Oh, Joe Goose. The lower Spas Ega, and we. Teven Weedens do it. Hannah Chase Jada. Agus Janta Gafir Ega. Agus Val Janta and Chin, Ard Mhacha Giri Gullerai. Gagasta Lashak and Rachor. Her stop Lofa. He Peter McGree and Grosher Huel and Chin. McConville, Giri Gullivheimer, Cursi, agus in Ye Chacktas Jack. Daw shock dig Tyrone, Coog Funchi Egg. Ard Mhacha. Agus Randy Moore in Barna the Funchi, Vincent Cleha Maratha. Janta Gafir Wahig Jardy Oak, Chuntu a Mohan Chin. Agus Shelf a Conall. Astoshit Spas van a Hanya Temejanu. Shin. Chuntu or Doy, Gashin O'Neill, agus Cuskar Halash, agus Iraq. Curhas Jag, agus Harn Trasnan. And scoring Chin. Oh, Ashin O'Neill.
Igléirú na skillna fad. Ach na sean andarí fad. Agus éidir Ard Mhacha an tosaí rísteala. Idir Charlie O go brú an tosaí. An pass tugaí in sin dáisiún an agus far mór cosa leis. Có lúfar cíarna ar na cosa. Habal a dáisa má leis. Agus é chur thar an trasnán. Fíorhhaith fad. Hí me grúisi sin léite go maiigh andrú mar an dóigar léam sin. Cathal Donaghy. A gobal go dtí an inis i ggurí é bhgu an tosaí a hían. Agus Lorca McGardy. McGardy an pass teag a Canavan bhfuil Páirc leis. Agus tá go dearad teinte má fanní d cuaig. Cathal Donaghy é teachtas teap a hían agus McGardy agus éad a gobal go dtí an inis. Agus gurí Tyrone a bhrú an tosaí. Dearad pass a go dearad an sin. Páirc leis agus é golama. Ag tuair sé deis eile. Agus deis dáisiú cían teacht an tosaí. Agus trí foiinte adrathú mar sin. Í guríonn canseo thugáil ruí Canavan bhil. Ní tharlann sé sin go raibh vinnic go bhíon ruí sásta. An deis a thuirsta ghinneann teacht eile teacht an tosaí. Ó mór mar sin de. Búilte go maithe bhfuil an crinne ag tagann siad an cóilne ag dearad. Agus bhil trí thuceann ar fóraí mar chuann tú sa recnail Jaachon is teap. Ag leabhá chuil maire in san darna lea. Sima go leor Ard Mhacha agus a handaine ag teacht. Agus ag teacht trasna go Tír Eoghain den Páirc. Agus éad ag plógu imróí ar fad ar Tír Eoghain den Páirc. Agus go dearad is teag a Mally Donnelly. Caiith siad rud eile má as an íarach seo an glúiseach an tosaí. Curtha is teap agus ag dearad thar an trasnán an sin. Agus léite go maithe ag Mally Donnelly. Ach an glúiseach a bhí an ó Ard Mhacha. A handaine ar an Tír Eoghain den Páirc. Ard Mhacha a hanagus teachan sin. Mar anad agus a crídní an deis sin. Agus a lehéite tá dí ar hAoine inis. Ní híana na scóráil Jai Gúlín in san críomh nar a hana siad le chéile na gríomhholú an bu ar láisin ag Ard Mhacha. Idir an dálan mórnan leis an íireach an íar sin a galma agus ar fóraí. Go bheitú an darna ceann Ard Mhacha san darna leachan seo. Agus héanta chun rud Ard Mhacha ag teachtún finse. Agus é híana a dí. Agus simú go leor. In san críomh an láisin cluthe ar dóid ag Glúis. Ard Mhacha santa sa Jai buinte. Dar Canavan Kirkin ar an láisin. Rís go lár na Páirce. Agus na láhan Argent sin. Agus everthe hart ar ag Ard Mhacha. Sean sin go maiid chuint go leor everthe hart ar a cic amachchan sin. Is mó seansan sin. Gannne siad léthróid risteach go suas. Dar McMullen fáilte ráisiú McConville. Sin O'Neill. Ag stúrú cuasaí. Dinne bí a gol heige. Ligint dá léthróid bhí aige. Agus beidir go mé géirí súla níos fearr a chuine léir in san darna lea dóite sí gimmert. Géirí daoine agus imróí a bhela go dtí an tíomh sin den Páirc an isis tan spás foscailte fan a haine. TVC an de turbad. Sin O'Neill agus takeíochtta teacht ó Charlie Ógar an scíhan glúiseachtaí ag teacht wahanna to Ard Mhacha Conall inis. Agus Lewis Hianta agus Ládrochtar dói fighter at Conall agus búteiste Sawalden Sky in sin Washington O'Kean mar chuil baire an a hawl ar fad agus Conall teacht fríd. Ní rúil Genoaga a chur tíomh den chuil baire agus bhí sin san Yanga a bhí glúiseachtar dói Jante gásin Conall fríd in sin. Agus Tyrone buíoch grú Washington O'Kean ar an lína Jerry in sin. Agus iad a hawlch. Agus simul galore, Kieran McGinney, but she initially torch. Agus ag buint Náisiún O'Neill den Páirc galore Janta aige in san cluiche seán. Ag fáil búlabas agus Ard Mhacha an seo ónnacht fécinne tá Ard O'Neill caithú fiche seacht a níiad teachtas teach in a hatch. Agus an cluiche na Náisiún O'Neill in san céad mhaite an seo. Cead a fuinte fáilte aige in san Umlan. Agus an cuma gur bhain sé soltas. Agus Ard Mhacha inis. Teacht an tosaí le Lewis a rís deala.
Curthesja, Gerfergal O'Brien, yeah, Fincha Fajeg, Chuntu Amaf Weaveroo. Agus an G-Hallwood, Janta Gafir Waig, Ben Cullen, Yeri Shin, and Shelf Winter Ash. Sager le Tyrone, here we're going to Gistje, now Devlin, Argila for Dudishin. To get the Tarn Chigolarai is Janselin and Tossi Feki, Gorechor, and Ishagas, Gan Harrison Shin, Rory Canavan, Agus, Graham Ganzi. Agus Timmy Janu, and Shin A Torch. Nalau and Shindan Khossentor of VST Sakhaser, Conor McGuinness. Agus, show Jesh, Master first, the hero and Ish, Agus Darren McCurry. Kunchin Bulchig and Moy Higma Curry, or Marskra, Haran Strasna. As well. Cunnin sé Tyrone, agus iad a glúiseach tan tosaí. Agus an Clár scór ag Chuntu Dóibh. Agus seo Jesh an ish, fear na huglaise ag Tráchtaire tea. Matt Hogue McLean ag Tráchtaire le Páirc an ish. An Céadúr dó Tráchtaire tea. An Ganzi hÉireann, Tráchtaire tea Hanaj, Ronan Cassidy. Agus an Céadúr dó. Bheith gimmert leis na sinseir an seo. Fear na huglaise, Béle Fecal an ish. Cén tuairt Tionachar gur féidir leis Emerture Cursi. Pick up Ganta an sin. Callum O'Neill and Tívalar den Fag in Skiller Dói. Agus an Fáil Janta. Ach O'Neill ag Tráchtaire tea le Lewis an sin. Cos Carhaleis agus Toki Skiller Dói an sin. Agus go le Lan Lewis is Jahanna Lau an sin. Agus Joe Goose sa Tóra. Agus Tarni Hantalu an sin. Ach O'Neill an sin. Sin ré ala hianta tá ag Ciarán McGeaney an ish. Callum O'Neill far Baleka. Agus far mór ala a Larna Parka. Curran sin Mernan Fásta. Agus tá réana ar dói de mór láidir ag Ciarán McGeaney. Iar a Curthas teach ish. Agus an iar sin ag Etchilch is teach. Agus ag Etchilch Haran Trasnan an sin. Agus an iar sin Ard O'Neill. Agus an scór fad fáte aige. Agus ag Rochel Hart an sin cos an tóirtí ar a chos. Agus sin an scór fáte aige. Maharish go Larna Parka. Donny ag Tyrone. Céadseala fáte ag Matt Hogue go Larna Parka. Johnny O'Donnell an ish. O'Donnell pugi ama. Go McCurry. Agus sin Seoltas te Hig McCurry agus scór eile. Trí chun fáte ag McCurry. Agus an ish tá beocht a bhhad níos fearr le seachtach bhuaimite le Gallan san cléthe seo. Colleen amhain adra thu an ish. Agus an iad McCurry Tráchtaire tea. Johnny O'Donnell Tráchtaire tea. Well now Devlin go hairithe. Lewis níos fearr ag Tyrone in san cléthe. Ard san air ríis seo go Island sin in sinnear ó Callum O'Neill. Aonta chuir fad agus ag léam nu an airde chun an cion sin amsú. Sta go Larna Parka a ríist. Bhfuil McCarthy duine go bhaid mór ó hiú na réine atá Ard Mhacha. Agus nar smuinneann tú go Stephen Campbell ar iarí, Jamar Hall, Kieran O'Hanlon, Mark Shields agus a lista Jane sé rai agus a rai. Na Jeshna agus na réine atá an de Ciarán McGeaney. Tá créiste ar fad. Connaughty a Chuntu is dearn jaasog. San Conseo Gullama agus ar fórí. Agus na cínta Connaughty agus gimmert all-star buinte aige go fáil an seo an darna lá de anar agus géiríonn chunjas far. Dá híon a haisbunt na Banc nó Lúthchleasa. Imród den Sky. Far óg. Tá chumata ó hiú cuasaí palada agus íonta dóid tá sé gimmert an seo an nacht. Na bhar fiche cuaig Sean Conall ag Tráchtaire tea. In áid Dan McCarthy. Agus higla Dan McCarthy. Bheith sásta leis an dóid ar mar sé an seo an nacht. An go Island sin agus láhaínta a Larna Parka. O'Donnell go teachar. Sean é teacht má pásíonnta tóistíos deag go Larna Parka. Agus héad an Clark ag brú an ish an tosaí. Ó gús agus an passion go Matt Hogue agus smuitiú faúda. Bheith hina géirí Tarn tear de Joco leis agus scóra ail go rud cíalhar deanta aige. Lorcan McGardy mar ré ar tíomhheile den Páirc. McGardy duine den himróí is fearr ó hiú cuasaí club a Tyrone ar an cite ágan ish Curthas te aige. Seoltas te agus lámh leis agus McGardy.
Cúlann sa chéad le, agus cúlín inis sin san darna le, hían. Dine go bhaimorm sa cabbí, rát ebre den skyheige, agus na scórna táhachta an sin. Rafferty agus a chur Andrew Murnan faoihrú an seo. Tyrone gurí go rá leis. Mar sin de co-score an seo, the Banc na Lúthchleasa in Ard Mhacha. Seach déag an tíomh. Agus le McCurry is tí, Matt Óg is tí inis. Come níos fearr hÉireann inis agus ruaidh Canavan and Lewis leis. Matt Óg brú fríd gurí rud. Agus an pass a hórte Matt Óg gús. A gús leabhlach al chair. Agus cosantóirí galore acu. Siar Ard Mhacha, there's abla sin a glacu. Agus a glanú suas cúig bum chile go. The Banc na Lúthchleasa. Cian McConville. A chanta go mai ag Tyrone. Ag léim nu isteachar agus well. Réitear rá gurú Páirc láha. A haran siar an sin. Boggy go gasta ag Ard Mhacha. A hanúr cumín dia seacu bogan siad an léithroid. Ní stopan siad a glúa seach. Agus é bhga go gasta. Agus cruhín siad deisna rihanama. Agus an cosn stianta an sin ag Tyrone an stoppachar. Agus roiada dear an réitear. Agus well, an slua mí has to bhú an cion sin. Ian Clark as tíon sin. Agus takeíocht don na bhur Máirtín McCann an bhir teacu ag seaú an airde an sin. Agus stoppachar. Agus bhí sin de dhí. Ar hÉireann an sin. Curthas deach arís go Devlin. An ggóil an tócaí agus ghlacha. Agus bucí an tosa an sin. Go Matty Donnelly ard san near láh leis an sin. Agus an buinte ag dearú ag McCurry. Curthas deach ag Ben Cullen. Cullen curthas deach. Agus háir an trasná ag Ben Cullen. Agus bhíthar rá catigin na Janan na Janan Tyrone sin níos minice agus é a curthas deach. Ag Matty Donnelly agus é a bhógú leis an coscadí an lína land tosaí. Agus sinna bhí anna go dearú deis beidir chuinne cúil. Ag chur a háir an trasná ag Ben Cullen. Agus créis na nachréide tá Tyrone inis. Chulín han tosaí. Agus an lucht takeíocht an seo an Ard Mhacha. I ggurí Ard Mhacha sprágu an seo. An sead a fáilte ag Michael McKernan an Lárna Parca. Tyrone ag deanú a bhád níos fearr inis in san dearna lea. McCurry go hairithe trí an de chulnaí fáilte agasan. McGardy Cionnaith fáilte ag a fásta. Matt Óg mal gin inis. They took him on Matty Donnelly, Matty slash came and usage Gamek Janu on Spórt Osgood, Jerry and Shelf Kalcha Ega, Rory Canavan a chart free, Rory Giri and Shelf Winter Ash, Janta Gamoy Ega. It was McGardy, Giri Hogail, McGardy, Hamilton Shelf Winter Ash. It was Curthas Jahanish, Cahill Donaghy. It was McKernick chart free, Juggus. And Shillam Guru and Rachel Guncan Balahala and Yurishan McGardy. Rashinis go Matty Donnelly. Go foil and shaw. Cahill Donaghy, Sheenche ar a talú. Agus stopping Matty Donnelly Cursey be si bras asta for sin. Mar Hug McKernan go Maleshko. Builja Larger agus é Chart Fríd. Agus bhí an réiteoir gon Balahala hawaka Shane Cun sin ag Chart. Ach Donnelly a bheith sasta seochar ar a talú. Agus Rudy Canavan mar ré le Chart agus é a wúlú tá ag Janu. Agus 3-1 Ní slú le gáil an seo ar a chlog. Tyrone in glúiseach níos fearr agus an léithreúide bhógan níos fearr le píosa nuas le fiche bommate numar sin in san darna lea. Agus ruí sásta é a chur ar an talú. Agus simú galúir cluichí ag teacht an tosaí Ard Mhacha. Iad ar hiúil an iad an muinnehin agus Tyrone a bheits a gáil agus a tuairte ar Kildara an ceathrú lá fiche agus an cúgú lá fiche den bhí seo. Kildara agus in Clonmore Tyrone in jeden dire agus ar an dálinn Canavan tarint is teach agus well ítham raflí teach go má agus é gáil ar fórí le go dearú mission slua Giri Ard Mhacha sprágu inis a couple of bommate le gáil agus seanna bhríthháachta Tyrone is níos fearr ó hí an cicamáte agus brú churtha ar Ethan Rafferty. Rinne she go faoin seastan agus trúr an argin sin náú láisina ó cían fásta cai sé hían
Imachtas Jack, Díon Coolanish, Murnan agus é glúiseach frís le Charlie Óg. Go fáil Charlie Óg ag teacht an tosaí. Pas Curthas Jack, Fáilte Rastri Stega. Gee, how Ianta agus cushions are dóid Janta ag Tyrone han sin winter rashed. Nar a bhí an contar John agus an légar ag teacht. Iag Shasu an Argent sin hon é a winter rashed. Buggiest Jack a Rurik Canavan. 3-1 mucha down Kuch of Gortiheg. Jeru and Darnalia. Pas Ianta go Lorca McGardy. An Ishta Tyrone a glúiseach. Johnny O'Donnell ag Jack Freeze for Tríliach. Fáil agus sumsta grim. Ní héid ar an réitro. Gullarai. Shelavig Tyrone. Fáilte rashed. Mad agus muichu faduda. Tuki Monka McGardy. Go fáil ar an stua. Abalta an Doras Oscailt Dohíon. Tá. Shelf Curthas Jack. Iireachtas Jack Sinyer. Agus é go má agus ar fórí. Nish. Le Bonton le go Nish. Ar ní smó chanas leis. Agus mar dúirt muid na córs na belt áris. A géiríonn chuideas mar ail ar a chéile. Níl annach mí alnar. Ach tá sé táhachta an Amerbí. Tá chórsan á bhúlú. Agus níl tíjanta go rovinnig. Ceir a thuair le Jenny. Gadannig Tyrone an seo. Gorimime siad gan Ianrod. Nish tá siad Conall han tosaí. Ach Ard Mhacha teacht din san coinneal an Ishta McMullen. Janta go fíor heige. Agus é gol an talamh sin. Agus mar a ggéireann le McConville. Ach ar rísteile Niall Devlin ag teacht amach. Devlin ionta maith ar fad in san Darnalia. Ach an pass. Ní raibh sé Harmala Birche. A canna Aidan Clark free ag Gerald. An léithróid céige sin buinte aige. Is é go fáil go tiontu ionta Janta ag Matty Donnelly. As tí han tosaí ar ta Aidan Clark. Agus an is teacht free sa Madog. Chuntaí amachas. Atá Joe Goose. Agus Rory agus Armagh Curry go haire mí hasta an ruisi sin bucí ní sciiste te hacu. Ach ainiún sin tá Shelf go fáil é Tyrone é muilí acu. Agus bhhaid se gol an seo. Cai siad bheith cúla má leis. Agus á sin McCann tiontu má leis. É gurí Rory eile teach leis. Pasíanta teach Sean O'Donnell. Sean O'Donnell ag torch fin Éireach seo an Éireach Curthas teach Sean O'Donnell. An Éireach sin ar fórí le rísteile. An is bid deis eile ag Ard Mhacha. Tá imróir amháin sínte ar a tíomh eile den Páirc. An réiteoir ag ligeas do chuirsaí Gullarai na muir leis istí. Agus Ethan Rafferty. Sásta é churamach go Lárna Páirce. Buinte. Teacht Friedin sin. Chur bheith tríanon. Janta go fíormhaid. An wintin sin. Agus Ethan mí hásta bhruda. Nar Ghael. Imróí HÉireann an Spórt sin. Harn McCabe bhíon. Agus ag Gerald an Shelf Curtha Har an tíomh lína. Okay, hí an mí hásta nar na mí Tyrone sa bhealachan sin. Ach Shelf an ish. Agus bommachil go ag Tyrone a Lárna Páirce. An dair ag Gerna sin a bhí acu. An scór amsú a bhí ionta táhachta. Ach an réiteoir sásta stop a chuir leis inis. Tá imróir agus sin go dámach molnatón. Na Lárna Páirce an sin. Gorty agus réiteoir sásta gol agus scór leis a thuirtá. Agus well, Jimmy Cornvic Cionnaith as an recnail an Neri. Bhí daoine ag iarraigh go méid sé ráist a rís. Tá sé ráist agus well, slú a bhrá bailí isteach seo Banc na Lúthchleasa cóileolú a chin honé a thuirt ráist. Agus tá méid deanú daoine sásta bhfuil cuasaí peile ráist faoi leanchol a rís don bhliain uair. Darmach mó agus é síte ar a talú, bheith sé gimacht agus na muir ag léirú ar tíomh eile den Páirc an sin go ran Duffy a bheits ag teachtas teap na caiú gansaí fíor dá. In a hard shoot. Is it Gordy? Mr. Sulasugin. Agus nach. Olgan rud é imróir a bheith Gordy he mar sin tús fí anar. É swinchú. Ar chuirsaí níos fearr. Agus ar náin trai náisianta. Agus cuirsaí críomha. Agus mar sin de Ard Mhacha muinnehan Gaillimh Ross Comáin dúna ngáil. Agus Cun Mór, agus coppla cin Gerna. An rinne hían an sin bailí clia agus Kiri. Agus cin tarnse sin a bheits ag Tyrone ag Gerard Bhíanna. Iad sin agus deir ag teach le chéile an cáhain an é sin an Lú agus cin eile tá Har bheith talann seo. Agus iad ag tuairt air a chéile. Agus Mickey Hart in san recnail agus Tyrone agus Uafáile agus a críicnú cuasaí
leis an bhí agus Corky mar sin de muidir dúlar fad leis an deir seachtain sin ceathrú láfithe cúigú láfithe de anar agus tús a rís le cuasaí in san Sráid Náisiúnta. Gidir an dálinn tá rudaí le sacrú na gúsaí corn Mhic Cionnaith anseo. Agus na cluichí eile Ard Mhacha agus ar an dún agus sin ag siúil ihe céadaine a Banc agus Tyrone ar an dún in iad an dún agus sin na gahan na hÉireann agus sin Tyrone an tíanú lá déag mar sin de go leor na sacrú ó híor cuasaí corn Mhic Cionnaith agus na cumann na maithe ar Armagh agus é gimocht agus takeíochtaí ar agus é i Golamá agus léir beidir gúlan as áit agus na muí ar géirí takeíocht a thuirtá bíocht do bhain eile ag Tyrone anseo agus sealah ag áisian ó cían a lár na Páirce agus bé le feiceáil bhfuil rud agus clachtú deanta acu ar na fear trína le an rud a cruthú as iarach do bhain agus sealah bhain atá acu. Agus an réiteoir Diarmaid Boylan na géirí cuirsaí a chur a gallerí steala má chuirí ag teach chun tosaí an sin a winse sin mór mechanistí chun tosaí here sin sealah sásta ag lácu Ard Mhacha a chuinneil súlgéir ar darn má chuirí sealah aige ag curthaiste go Matty Donnelly leis an dorn rud siismuideach cilhar deanta ag curthaiste agus thar an trasnán ag Matty Donnelly agus cool agus Cionnaith aige in san darna lea agus an rud cilhar deanta aige ag teachtaiste ach an spáis sin a churthaí Tyrone ar na tíomhna ar rinne diffar fad agus cé gur míanar an choláchtú an maistracht agus gan áras rud a hanach ón fach tríanala a cruthíonn dé sin de Matty Donnelly agus an chuilíonn sin amsí aige agus chuir an réiteoir deir le cuasaí anseo in Ard Mhacha agus a bhád níos fearr in san darna lea a bhí sé agus mar sin de na chósanna a tuairteí ar le chéile Tyrone agus Ard Mhacha agus an bu ag deirú foiite ag Tyrone iad san a bheits brasáasta faúda sin malaí go rácht i golaiste le comhairdeas a dhéanú le Ciarán McGuinney be golóir le deanam i ríthe tairí Sráid Náisiúnta ar dús Spáire agus tuair siad ar le chéile a ríist in san críomh a ríist i góga olaibh nach idir an dálinn na muitir hÉireann bhéáasta tús leis an bblion uair agus bu foiite acu anseo i Banc nó Lúthchleasa rud nach bhfuil deanta acu le tréifeáil de bhlianta anuas mar sin de an scóir Jerry anseo ag in Ard Mhacha bu ag Tyrone agus iad a golará corn Mhic Cionnaith bhahan duine a bhí anseo agus a gobar ar an cléithe seo go dtí an céadú eile slán go fáil. Agus in na géirí hína dá eile aisteéis ag Tír Eoghain tá sásta gól chun tosaí agus an seansa ghlacu agus an chéad scóir foiite ag Tír Eoghain agus ag Ard Mhacha géir agus tear na cúil Matty Donnelly smuointe fan iarach seo sé curthaiste aige agus ag deir tagann siad an cúile agus sé sin sí thar an trasna leiste trasna na Páirc a gcónéal agus an spás agus Ross McCullen fága leis híon an muon sin scóirínta scóir fearne ionta maithríist go me gardaí an is Ben Conall brisúas de haríist agus an scóir sin foiite ag Ben Conall far iad an dar pá sin de Canavan ar an citág agus é ard san near ag ruaí Canavan an scóir an sin ó ruaí Canavan an farc an slú an mí hasasta faúda Tyrone pás gananta is teach Conroy pás í de curthaiste agus cool an sin na Ciarán na chuna súil géir ar áisiúnaí barnaigh spás tugad Dónéal agus nuirta spás mar sin aige tosaí cibhad ar chun é a bhrúma McMullen ríiste rás gáisiúnaí a díra a ríiste eile mar rinn sé bummuid ó hin an dána chun fáige agus gól fan a hhaine Turbert pásíonnta tugas teachan sin go murnan ar an citág agus réana Ard Mhacha goflu dúil si go maiid heige agus crin agus thar an trasna nó Conor Turbert agus inéis sin Connery agus néir sin seolta iste agus curthaiste heige agus thar an trasna agus glúir seachtaí 10 metre ón tíomhlína go dtí sé coppla cinan sin sin ar dóil Michael Conroy seolta iste agus thar an trasna an bhuaigh agus scóir bhí ar hÉireann agus an cén chun fáil lethar a Connery cosar dóid luasínta le Connery ar an citá curthaiste agus an céad scóir den darna le fáilte ag sin Connery
Linson Cornell. Rashka Canavan Remolan Stua and Yafuncha with your Fatchega. Agus Target Evan, Agus Rory Canavan. Passing into Trasnation. Go Connaughty. Agus and three who killed the knee here Fatchega. Please Larna Parker, Tyrone Filer, yes. Chanchi Rory Canavan Lenghorn, Curtis Jah, Agus and correctly has Jaharish, Ensign Yanga, Higman. Stop her. Ashen O'Neill, Remolan Stua. Iarad fanne Yafuncha, Ag Ashen O'Neill, Iarad Dordoi, Creedne, Gus Lockwer, Ig Farmore, Samshi, Ig Fergal O'Brien, and Weird Tivella, Ern Keto, Curtis Jahega, Agus Shen Creedne, Gus Lockwer, Ig Fergal O'Brien, Haran Trasnan, Far Tag Tushik, the draw fast is Jahanchin, and what has asked to go to Hamilton, the Gravoga, Fegu Suas, Sigajero, Augushin, and Haran Trasnan, Agus, and Mihishkin, Ard Mhacha, Agus Joe Goose, Agus Egg Torch for near shot. Agus Joe Goose, Crin, Agus Haran Trasnan, and scoring chin. Oh, Joe Goose, it's Boss van Hanya Temidjanu, Shin, Chuntur Doya, Gashin O'Neill, Agus Cuskar Halesh, Agus Irak, Curhas Jag, Agus Haran Trasnan, and Fianish, Agus Lewis Ianta, Agus Ladjuk, Doy, Fighter Ashik, Conall, Agus Butchers, Sawalden, Sky and Shin, Washin O'Kean, Marhuz by Kieran McGeaney, Irak Curhas Jahanish, Agus. HÉireann ag Achilch is Jah, agus ag Achilch Haran Trasna. O'Donnell Buggy go McCurry, agus sin Sholta is Jah, Hig McCurry, agus Scorlala, three who can fight Hig McCurry. It's far, O'Heo, Cursey Club of Tyrone, Aaron Kit Organish, Curhas Jah Higa, Sholta is Jah, agus Lavlesh, agus McGardy, Lavlesh and Chin, agus in Puncha, Ig Jeru, Ig McCurry, Kier has Jah, Hig Ben Cullen, Curhas Jah, agus Haran Trasna, Ig Ben Cullen. Curhas Jag and Matty Donnelly, Leshan Dorn, Rod Shishmaja Kilwer, Janta Curhas Jag, as Haran Trasnan, Ig Matty Donnelly,